Сегодня здесь ярмарка местных ремесленников в Литве. На Ратушной площади. Так люди одеты. Tai nėra kilmingi bajorai, tai yra tiesiog paprasti miesto gyventojai. Šitie šokiai buvo šokami pasibaigus darbams, pasibaigus turgaus dienoms, pasibaigus netgi mišioms bažnyčiose, tiesiog aikštėje, bet kur pasibaigus, kaip sakau, turgui būdavo ne žinomas šokis, bet žinomi žingsneliai. O po to prisijungiama į šokį, suprantama, kokios atliekamos figūros ir viskas. Ir tiesiog šokama. Matysite, šitie šokiai gali būti rateliniai, ratu ir linijiniai. Tai yra vienas už kito, kurie gali prisidėti, kaip jūs žinot, ir mes galim tęsti. Люди в национальных одеждах. Taigi, rūbai yra europietiški, galima sakyti, jie buvo maždaug tokie visur ir Prancūzijoje, Anglijoje. Būtent 17, 18, 16 valstiečių karta, jinai labai smarkiai nesiskyrė visus amžius. Maždaug buvo tas pats, ką jūs dabar pamatysite. Как будто бы в древние века попали. Вот печка, смотрите, какая. Уж готовят. Видите знаки, как у нас тамги. А вот кузница. А вот хлеб пекут. Вот здесь вот. Свежий хлеб. Вот смотрите, хлеб печется. Вот готовый. Pirmapradė ruginė duona. Taip jau susiklostė istorija, kad nuo surūgusių miltų prasidėjo visas kitas duona. Pirmapradė ruginė duona. Первичный хлеб. Черный хлеб. Лагерь ремесленников. Какие короны. Пояса. Кут. Такие пояса. Тибетейку похоже. Может быть, даже татары литовские.
целый герцог сидит. Обложки для книг.